Pozdrav svima, ovdje Dextrok, dobrodošli u moj novi video. Opet prošlo mjesec dana Bake nije izbacio klip, like ako ste me poželili. I lajkujte video ako vam je dosadilo u karantinu. 100.000 lajkova na klipu, Baku. Kao što vidite po naslovu klipa, danas radimo jednu jako zanimljivu stvar, a to je catfishanje poznatih osoba ili vam ga muvam poznate osobe sa fake profilom. Tako da, to će biti jako zanimljivo. Prije videa hoću da zapratite ovaj Instagram profil ovdje. Zapratite taj Instagram profil, pošaljite meni poruku da ste ga zapratili sa screenshotom i ovako ja ću ući na vaš profil i lajkat vam par slika. Easy. Javljamo se Baki iz budućnosti. Inače, Veljko je jedan jako pametan čovjek koji vas može naučiti dosta stvari i koji vam može pomoći sa svojim savjetima za biznis, tako da ga vrijedi zaprat, pazite follow Veljko Bjelica. Vidite, nalazi se na profilu R_na7, tako da sam ja odlučio da danas preko tog profila koji ima evo sad 8000 pratioca, da idemo i da se javljamo poznatim ličnostima u direkt, da neki možda stavimo na story i da imamo ko će nam od njih odgovoriti. Naravno, krećemo odmah od najpoznatije ličnosti trenutno, to je Džala brat i Buba Koreli. Idemo Džali bratu napisati, pjesma Karantin je super, a bila bi još bolja da sam ja u spotu. Mislim, Džala je oženjen, frajer, znači čovjek je oženjen. Evo ga, stavio story 2.8 sve full, ja ću staviti PC 10.00 sve full. Miloš Bijković, najpopularniji glumac na Balkanu, frajer ima 2 milijuna followera na Instagram, znači ubio frajer. On reposta ljude koji ga stavi na story, tako da ćemo ovako ovo, add to your story, a ubrate. Ako me Bijković sad ne podijeli, ja ne znam majka. Cvija je objavio novu pjesmu, stavlja i on storije. E sad ja ću otići na TikTok da vidim da li je neka možda djevojka snimila. Evo neka je cura snimila kako pleše uz njegovu pjesmu. Ja ću ta video saveat na story i tagovat gospodina Cviju. Nadamo se da će on to da vidi. Cvija, ovako, to je to. Stavlja se story, da li će... Stavlja se story, da li će Cvija... Stefan Rasta, također jedan od najpoznatijih pjevača kod nas. On raskinuo s Nikolijom, valjda, nemam pojma, ja sam to nešto čuo. Ja sam mnogo bolji izbor od Ane Nikolić. Vidim da se neko ovdje nije subscribe. What the fuck? Ako se niste subscribe-ali, uništite subscribe button dole, idemo na 500.000 subscribera. Fali nam nešto manje od 30.000, tako da ako niste subscribe-ajte se na 500.000 da izlazi moja nova pjesma. Tražim te, nema te. Idemo dalje na futbalera, Juka Lović. A gdje ću njega fraje zauzeti, brate moj, ma neću piši. Sljedeći je Miodrag Radonjić, inače Bača iz serije Južni vjetar. Pošto na prvoj sceni druge sezone pjeva onu pjesmu Aritmije kad vidim te, ja sad ovdje stavim Aritmije kad vidim. Ovo je Gastozova pjesma, tako da lagano možemo otići na njegov profil. Objavio je story back to reality prije 40 minuta. Da li želiš da podijelimo sandvič? Idući je Relja, moj najdrži pjevač. Napisat ćemo mu volim te skoro kao Bake 7. Idući je I am Vuk Mob. Njemu ćemo napisat, on je Vuk. Tri Vučića. Tate kao Vučića, kao on je Vuk. Ma jaba. Idući je Cobi. Cobi, jesi ti radio trak? Pošto je Cobi jedna velika gromada od čovjeka, evo vidite, znači širi od Eiffelovog tornja. Ajde da glumimo ljepoticu i zvijer. Luka Modrić 18.2 milijuna pratioca ima, ovako, koja nagrada oko vrata. CSGO Niko, znači frajer pucao CSGO-a ovo ono. Sinoć objavio neki story kako jede i gleda Netflix sa tobom. Ja sam upravo dobio blokadu što tiče slanja poruka, tako da ću ja bez snimanja poslati još neke poruke i onda vam se javljam večeras da imamo da li je neko slučajno odgovorio. Dobro jutro. Prošlo je 21 sat kako sam slao poruke, tako da idemo da vidimo da li sad ima neki odgovora. Ja sam već nešto vidio, tako da iznenadit ćete se. Pošto sam dobio blok, ja sam ponovo slao neke poruke. Korona getoven, zarazi me, kontate kao korona, ovo ono. Glupa fora. Gazda Paja je snimio neki story gdje snima dinosaure kao što vidite. Naša ljubav neće izumrijeti za razliku od tih dinosaura.
jako dobra fora, iskreno, jako dobra fora, sam sebe iznenadio. Stojan je stavio neki story nebitan, ja sam napisao Stalk je mog novi spot, nema ni sina. Janko Music, voljela bi te upoznat, frajer nije ni pogledu, ništa znači ni tu. Emir Lapsus, moj brat, isto tako, poslao sam poruku, mnogo te volim, frajer nije ni pogledu, ali Cvija je stavio story, druže. Znači, Cvija legenda, buraz. Frajer je stavio story od one curi što smo i mi stavili na story, jer fakat frajer nije mogao skontat šta je kontaš. CSGO Niko također nije ništa odgovorio, Luka Modrić naravno nije, Cobi nije, I am Vuk Mob nije, Bastos ne, Miodrag Radonić nije, Stefan Rasta ne, Buba Koreli nije i Džala brat je ostavio sin na poruku, brate moje, what the f***. Like dole, idući put imati više sreće, vidimo se lijepo sa svima i čao.